Commanders, hey morning. Hey, inkinga ayipheli. Futhi especially ngapha ke emkhontweni ngathi hey kuba worse makumele kube ngcono. Abanye bazokutshela ku hayi the baby is still young. Kanti umntwana akakhuli yini. Hey, ya maqabane ngike ngaba ne-issue la before. Kunama comrade la akangithinta. Ngike ngakhuluma ngayo i-issue yakhona iphatha indaba ye-security. Kunama comrade la kwadlalwa ngawo kakhulu, especially kusuka le eBrimley ukuza njalo. Angithi kunalaba abahlakaniphe kakhulu la eGauteng ekade beshintsha ama-ofisi nje mabethanda ukuvula i-ofisi bathi hayi umngani wethu unikele ngendlu wathi nayi indlu yenziwe i-ofisi kodwa ke i-security sizosibona. Ungazi umngani wayanganikeli nange-security anikela ngendlu kuphela. Kudlaliwe-ke ngey'ngane ngabafowethu la nangodadewethu. Lento abafowethu nodadewethu abayibalekele ngale kwagogo yenzeke ngapha. Abanye bakhona sebafisa ngabe kuthiwa vele basala ngale kwagogo baqhubeka ney'nkinga zakhona ngoba ngathi beze ngapha bathole eziwesi. Kubuhlungu ukuzwa umuntu sekakhuluma kanjalo nenhlangano okuyo futhi oyiphathi yayo. Wena ohlala u-advise abantu ngayo ukuthi no, this one will bring change. Kodwa mawuthi uyabheka ungathi akukho ushintsho lizoba khona, kuba nengcindezi kuya phambili. Maqabane sonke sinayo-ke ibelief ukuthi akekho umuntu ongenaphutha. Kodwa ngeke uphinde iphutha elilodwa ngathi umntwana ongena icrèche ofuna ukuhlala ekhuzwa njalo ukuthi mawuphethe iy'ncwadi zesikolo akumelanga uzibeke phansi, kumele uzibeke etafuleni. Now la kune-issue eserious ye-security ngike ngayikhuluma i-issue yakhona la kuma-group. Inkinga yenu-ke futhi nina ma-comrade ukuthi niyakhona ukufonela umuntu ni-complain kodwa mase kumele nivele nibonise ukuthi yini eney'nkinga sewuyasaba ukuvela manje. Angazi ukuthi kanti usuke ulwela into e-wrong na usuke ungekho sure yini ngale nto osuke uyilwela, ngoba ma ulwela into osho ngayo uzofana nje nomkhwanazi ume ngqi ungahlehli futhi ungajiki. Nina inkinga yenu nisaba nize nisabele nezinto enizideservayo. Umuntu onjalo ikhawadi ongakhona ukustanda for what is right for him or for her, you must know ukuthi kusho ukuthi unezinto naye ezi-wrong akade anokuzenza, sekasabela ukuveza ubuso bakhe. Thina akasinayo-ke leyo ngqondo futhi asinawo lo mcabango onjalo. Into masiyilwela siyilwela nje straight ngqo, asijiki futhi. Now ngizocela lawo ma-comrade labafowethu ekudala bevolontiara ngaphathi kwe-MK, abaqala nawo-ke futhi u-MK bevolontiya until kwaze kwathiwa nakho okuncane okuzovela engingakuthola mangabe kuloku esiya isikhathi. Iy'ngane zabantu zaqala nomkhonto, zafika iy'gebengu nabo-clever bangena emkhontweni ngamathenda nangama-project. Ngishilo ngathi la sizoba nabomahlala number 2 nabomlife number 2 nabosibiya uma lento singayilungisi. Kunalabo clever-ke bona abazi imali, abanye abantu nje abayazi imali, bona imali efanele bona nje. Abanye babo basahola namanje, baholisa nemindeni yabo, benza nama-project, benza neminikelo, benza zonke lezi zinto. Laba baba-protectayo because-ke siyabazi kunabo protector, o-organization protector, kusibona o-public protector, o-organization protector. Ucupha iy'khala ukuthi mangangena nje la uchairman we-province makangangifaka nje la, u-secretary we-province makangangispacer nje la, organizer nje makangathi mina ake ngingene nje la, bese afa nako konke-ke akubonayo ukuthi akulungile futhi akukho right. Akukusebenzele lokho, kodwa kungakusebenzeli isikhashana.
ngathi kungakusebenzela nje long term ukuphilise futhi ukusurvivise, kodwa ngikholwa akaze kwasurvivisa anybody. Imidlwembe ayikaze yasurvive isikhathi eside. Ngizocela labafowethu ke nabo dadewethu abakade beyiphathi yama volunteer obu security ukuthi next week sokhipha idate ke beze sihlangane lapha eofisini leprovince ke bazosichazisela kahle ukuthi kwenzakalani ene kwenzakalani before, ngoba nginayo ibelief ukuthi ukhona lo Nhlenhle owasuka nawo lo mqondo ngale kwagogo uletha ngapha wathi yena security sakhe akakaza train nokutraina mhlambe nesibhamu. Besicela nje ukuthi ke lawo ma comrade ke sihlangane nawo lapha eprovince ke bazosichazisela ukuthi kwenzakaleni, indaba yakhona nje kusheshe kudilwe ngayo, kube ezinye izinto ekumele zilungise umkhonto, ngoba nasema ofisini nje kugcwele abantu ongabazi ukuthi bavelaphi, yiba sebesema ofisini, yiba abasayinayo, iyabenza yonke lemihlolo, yiba abavimbela izinto ebantwini ukuthi abantu bangazitholi. Ekudala baqala nomkhonto begudluka nomkhonto bephelelwa yicathulo, bedla ikhambane namakota namawontwana, bona sebafika nje sekuphuzwa amahenesi, sekudliwa nje imali, sebaphatha nama-money bag. Exactly umqondo wakagogo. Ngizocela ke lawo ma-comrade next week sokhipha ilanga kuhlanganwe la, sihlangane lapha eprovince ofisini ke bazosichazela ukuthi kwenzakalani. Mina akangisabe lutho ukuthi watrainela wena phela nezinto zakho, not mina. Into nje leyo kumele nje silungise, futhi masiqonde iqiniso sifuna ukulungisa, angeke uzivimbe, siyokwenza lokho. Uyathanda uthandi, asinabo konke umuntu labaphilayo thina. Siyeza ke maqabana nisilungise, sihlangane lapha eprovince next week, sonitshela idate nize nonke ngobuningi benu nenaqala volunteer from eMondi until lapha eprovince ke bazositshela ukuthi iyaphi imali engane zabantu.